Mubarak from Iceland. The poor so come nang by yene. Now panty umba na la fe. Katilam poor tawa. Now only ozo da la fe mal so kam sara. Kamal so kam bukata. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eid Mubarak. Inshallah, mashallah, tabarakallah. Dan nang na mabirgo zaha ka par na wona paro tumo zo dabslo de ya Eid dabsle na antum to yum bon. Mabirgo zaha zo dabslo Iceland. On the 10th of April ka da mpwe kazani pya wona ta mabirgo ma zaha Eid Mubarak zan kan tube lo kama ambi. Na on ka kabja ma kar belga dan to so kam zaha nan ban yinde ka ta zani pya ka na zo dabslo ma the topic nyala to asala gore yeto ama zo wa Iceland tum ban wona te banga tam na te ban kunya moya na ma to 5 no do rokin ma zaha katinya te kalale da ho tambar ma Iceland mo te kinno kunya la ngolo ma kinle ama idi karporo de bay de zo ko zane zo dabsro nan na majero ma zaha Eid Mubarak kayna kadamati yan kale maranyan dam manan dula de nan te nirba yi bang palma ton kalnya ya ta dagbamba tanye da whole country ma za da kalnya ya da tan nan dabsa shangoma har so yibe kara tambango kakalo kasuru na wuri na wuta ka yundal nan wo karanya la yibanya apply ni bola shukuru yibanya apply borna kadwa yake ke be kana salmen tanga ta sara ami so mami tam so kam da duwa zo na ampal so kam ni ano da duwa kata zani pyanwa ka yari za yino kam yurunga ma December punu be nyara binyen yoge admission fee zan kamban borne kana shukurma da zo anto nan a research so be ndiga ban shawo kan shukur ka borna kana berka ke kaso gaba na ma research mbu abin sha kamsi da zo ta zani pyanwa ka ne Eid Mubarak sheyen video ma ka subscribe kar nyala to ko zane pyanwa kazan da kalalle tinirba la nyeti yango tangbar mane mpashal na ni sara ngonyine nyam pato zo to sor na na keka da kalno wa din yan nashama ka yundal nan wo kanya ne zo mun yam pai to zo be yiba yam pato zo ka ta nabse be ka ta kalse to zo inshallah do zo watch ma until the end ka pa ma ka share ka like ka subscribe to nan yi za yino ka maraba ama la zif shel den le bien kama yan de me fala hajibo du puna ka za puhra ta ka samba na ka nerbian yel na ka ta puhra samba ne ama pa nyaawo do nyaawo dundol yenga ma ka za ha yusra piara de zo de ka na ka pawo dundol bane be ka dabo dundol bane de zo so kam dundol yenga ma ka so kam do piara inshallah de zo de sem dundol ma pa nyaawo do nyaawo de sem ha ma ka za نعم وعليكم السلام So Eid Mubarak engilumbo Mohammed Suleiman ka so kan le komima Mr. President zon wata nan na Eid Mubarak Iceland so Eid Mubarak Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak Iceland da gomot lang ka tekana ti pam yinga ti dibindira kanyu na on tahta yum palle na on tiga yundal panyo kat lalam na pi ti dira kanyura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mil bone Abubakar Eid Mubarak tizam to ka forsa kam ti yom fay na fati yom bawa na fati yom wakati na baya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min bone Muhammad Ibrahim Dubia to tizam to ka kan so kam za sallama Eid Mubarak na ampanti bin dal na mo katitlan en lam ka tire tabiya ka pur taba kasukam za lafi tambo misakal na untinti. Assalamu alaikum. Happy Eid Mubarak. Yulumbonde Abdul Rauf. Greetings from Iceland. Happy Eid Mubarak. Ya Allah mama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Eid Mubarak. Tishin chongo kapure dagbang zaha. Iceland tang ban ka tishin ta pur dagbang zaha. Eid Mubarak
دوانا بانتي يوم بابله كتير أرزقي كتير تنبور شاله تما نمجوا كدب ياتي بنتان دب ياتي لا يعني كم يوم من كذا يجيلو مرن صاروا يجي نعمل شو عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك انت هاي هوسي come here هوسي Salam alaikum. Eid Mubarak from Iceland. The poor so come nang by yene. Now panty yumbo na la fe. Katilam poor tawa. Now one ozo da la fe mal so come sara. Kamal so come bukata. Salam alaikum. Because no more prophets after Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and the sustainability of religion is maintained in Islam. We have this in Islam, in that religion, everlasting religion to the day of judgment. No more prophets, and this is why Allah promised to protect and preserve the Quran, and it is preserved. So Allah subhanahu wa ta'ala is giving us these ibadat and acts of worship that work like prophets used to come again and again, remind people of their Allah as they deviate from the path of Allah. Another prophet comes and starts guiding people and taking them back to the way of Allah. Quran revealed 14 centuries ago and it's preserved and will be preserved until the day of judgment. Our goal is to turn around the Quran and do our best to strengthen our relation and our knowledge of Quran and of Islam and put it into action in our life. This is the source and the way of success, both in this world and the next, inshaAllah ta'ala. May Allah bless you, Eid. May Allah bless your life. May Allah bless your families. May Allah accept all your ibadat, your worship, your fasting, your sadaqat in Ramadan. Continue to make sadaqat, especially to our fellow Muslims who are persecuted, and specifically and especially, more especially in Gaza. May Allah relieve their pain. May Allah give them way out of these pains. Ameen, ameen. إخواني الكرام، ربنا جل وعلا إخوة الإسلام جعل القرآن هداية للعالمين وحجة على العالمين، وربنا جل وعلا لم يرسل نبيا بعد محمد ولا نبي بعدي كما قال صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء الوحي مبينا، جاء الوحي هداية للعالمين، جاءت تشريعات الإسلام وجاءت العبادات تعرفنا بالله جل في علاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإسلام، القرآن نبراس وهداية للعالمين، لذلك نرى تشريعات الإسلام تعرفنا بالطريق كلما حدنا عن الطريق. فيأتي رمضان بروحانياته وبعباداته من صلاة ومن زكاة ومن حج ومن صدقة وإطعام ومن حضور للصلاة وسماع للقرآن وتعلم للقرآن، فيعلمك الدين وكأنك دخلت إلى دين الله عز وجل من جديد. كلما ابتعدت عن الطريق يأتي الوحي فيردك، وهذه من عجائب هذا الدين ومن كمال هذا الدين أنه هذا الدين الله عز وجل جعل فيه هذه الذاتية في التجدد، فلا يحتاج إلى نبي جديد ولا إلى تشريعات جديدة، وإنما يحتاج فقط أن يكون هناك مبلغ عن الله. بلغوا عني ولو آية، وها نحن نبلغ عن الله ونحن نجتمع في Someone that is sick out of the organization was not too much. So this is got to put a category. And I'm very timid. Some ceremony and no, and the present Nayala. هذا كعب البني.